aerodrom je tu. Ovo putovanje opet je bilo nekako neplanirano. Sekundu sam bio okej, odo u Istanbul. Damn. Ovo će biti zanimljivo. Let's go. I tako brzo stigli smo u Istanbul. Za sat i po, 2. Nigdje nikoga, prazno je. Idem na metro i idem u dio grada koji se zove Kadikoje. I taj dio grada je u azijskom dijelu, tu mi je hotel, tako da let's go. Prva stvar koju moram da uradim, idem u hotel i ne vidite me. Toliko je vruće, mislim da ima 30 stepeni. Vozio sam se sat vremena vozom. Idem se u hotel hitno. Imam offline mapu, ali pokušavam da nađem hotel na pamet, iz sjećanja, po sjećanju. Ako me zgazi auto, bilo bi smiješno. Pogodio sam iz prve. To je to. Klasični turski brend. Burger, jeli. Very good. Prvi slatkiš, sladoled od manga. Toliko sam pojeo stvari, a tek sam ovdje 2 sata. A imam cijelu sedmicu. Biće zanimljivo. Damn. Malo je reći da sam se umorio. Trenutno sam u hotelu, gledam neki turski program, nešto. Inače, voda je zagađena ovdje. Niko ne pije vodu s česmi, nego kupuju velika pakovanja vode od 5 litara pa nadalje. Recimo u hotelu dobijete ovog tipa kao mali jogurt, kefir. Ovo je bio mali fun fact. Dobro jutro, danas istražujem dio grada koji se zove Moda, mislim da je Moda, nalazi se u Kadikoju, odnosno četvrt koja je blizu mog hotela i prošli put nisam bio, a jedna od najpopularnijih četvrti koji možete posjetiti ovdje. Odmah se vidi da sam nekako u luksuznom dijelu. Ne pripadam ja ovdje. Jednostavno sam morao skrenuti sa svog cilja. Definitivno se moram približiti moru. What the hell? Sad ću vidjeti ljepše more. Oh my goodness. Šta reći? Definitivno mislim da sam u veoma luksuznoj četvrti. Znam da ima jedan mall ovdje. Vidio sam na Google. Google je bio u pravu. Ovo je prvi obrok, croissant, koji je veći od moje glave. 275 lira. Kada poredimo Sarajevo i Istanbul, to je ogromna razlika, ovdje je sve 6 puta veće. Bio sam sada u ovom shopping centru koji ste vidjeli, to je ogromno, toliko se lako izgubiti. Vidim sada da ću se naći sa drugom Mustafom i idemo na drugi kraj grada. U posljednji smo tren stigli na brod koji ide Karakoj. Nalazimo u dijelu grada koji se zove Karakoje. Baš se nešto dešava, muzika uživa ispod, restorani, sve se dešava na jednom mjestu. Tako smo brzo stigli u dio grada za koji ste sigurno čuli, Taksim. Pokušavam naći neki dobar street food, idemo pokušati naći nešto da jedemo, jel tako? Yeah, he doesn't understand, jel? Ali taj broj ljudi
Uzeli smo svašta nešto doneli. Oh my god. So many things. Isti. Mislim da moram povesti jedno kući. Sad se vraćamo u azijski dio jer moramo slatkiše neke da jedemo. Vrijeme je za dezert. Šta smo naručili? Naručili smo kunefe i sladoled. Možete reći da dobro izgleda. Ovo je sladoled. Iskreno, ja sam skroz zaboravio na jedan stadion na koji moram da idem, a prije toga, damn, tačno gledam u stadion, ali idem skroz ispred. U Bimu sam kupio dosta hrane i to moram da pokažem. To je to. To je to. Nisam previše sportski tip, tako da sam uslikao bratu i ocu da vide. A ja idem da jedem. To je glavni dio. Priznam da je toliko lijepo. Našao sam ovaj random park, mislim da bi mogao malo i da jedem. Možda. U Bimu sam kupio neki random sok, peciva, male tortice i kupio sam takozvane kifte. Sad ne znam da li je ovo gotovo što je najgore. Ima sos, nemam pojma. Je baš toliko jednostavan proces. Morao sam da predam pasoš, policija je morala da sve to vidi, upišu računar i sad smo tu. Toliko osvježavajuće. Eminonu, najtraženiji dio grada. Pijace, hrana, sve na jednom mjestu, najposjećenije mjesto u Istanbulu. Sad ćemo pokazati market, odnosno pijacu. Tu je milion duša. Nice. Ali sad idemo unutra, gdje je još luđe. Čekamo na tramvajskoj stanici, pošto je uzbrdo mrsko nam ići, idemo na večeru u jedan top restoran, meni najdraži kojeg sam poželio mnogo. Toliko boja, toliko ukusa na jednom mjestu. Oh my god. Ali mislim, pogledajte ovaj pogled. Sada idemo u najdraži dio grada koji se zove Uskudar. Kartica ima još 55 vožnji, a napuštam grad prekosutra. Iako je malo gužva u metrovu bilo, brzo smo stigli u Uskudar. I sad idemo na jedno posebno mjesto gdje smo bili prošli put sa dobrom hranom. Ovo je jedna tajna lokacija s tajnim savršenim pogledom. I to je taj pogled. Oh, wow. Istanbul. Istanbul. Kupio sam čokolade, rahat lokume. Nešto ono baš tradicionalno. Sljedeće što ću uraditi jeste da idem na piknik sa drugom uz more. Kupio sam par grickalica, moram kupiti nešto baš dobro da se najedemo. Mislim da sam malo pretjerao, ali nema veze. Ako doći u Tursku da ne probate simit. Mislim, morali smo se vratiti u Bim da kupimo par stvari za mali izlet. Let's go. Ovo je život. Kao što sam sad rekao, drugi piknik. Hitno moramo naći nešto da jedemo. Vjetar puše.
Posljednji put da gledam ovaj pogled do sljedećeg puta, naravno. Vrijeme je za tradicionalni ručak, večeru. Wow. Iskender. Vrijeme je da se ide kući. Sretan sam i malo tužan. Sljedeći plan je da idem kod Mustafe kući. Čekaju me njegovi roditelji, dočekovat ćemo i onda idem na aerodrom. Njegovi roditeljima sam već kupio neke stvari iz Sarajeva, ali rekao idem u goste, kupio sam im bombonjeru i ovaj diffuser kao mirisni štapić za kuću. Toliko dobro mirši, rekao moraju to imati kao mali znak pažnje. To je najgore, mrzim rastanke. Bio sam sa Mustafinim roditeljima, napravili su toliko ogroman doručak, pravi tradicionalni turski doručak. Sve je to super, vratit ću se ponovo. Čekam u metro voz, idemo do zadnje stanice i onda back to Bosnia, yeah. Trenutno sam na aerodromu, sve sam prošao u 10 minuta, što je najgore, a toliko sam mislio da će biti gužva, ali na kraju ništa, doslovno ništa. But it's okay, it's okay. Lütfen dikkat. Attention please. Last call. Passengers. Malo reći da sam umoran, ali to je onaj dobri umor. To je najbitnije. Šta sam želio reći? Hvala što ste gledali video. Putovanje je bilo nezaboravno. A sljedeća avantura idemo u Pariz.